Question 1. What is the Citizenship Amendment Act? सीए इस देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता, सबको नागरिकता मिलने वाली है। And coming in, the Indian government has announced the implementation of the Citizen Amendment Act. The rules for the Citizenship Amendment Act. A government official has confirmed the CAA rules will be notified before the 2024 Lok Sabha elections, and the rules are... Lo na bon si Kevin sa nakanga kandem kinin Kemin thang tu thang ahin tu ni CAA 2019 chung sang thu na sei khom motin swat la kang sei ding ham chom cha ka sei dam khe thei po in topic hi chom cha ang chai the hi in zong le ka ki dan na hin sen ka ting thong ke na ngai vinang chule ka video ma sa ka sim ho avelo si ki pawmin chule mi khadan ni in comment hơi tan Bolivin chỉ dòng là xây patna cái bao thu xây nào này bên cái pa in mi tham khăn phát chôm pi dòng là Pakistan thì chỉ ta bằng thu họ hi xây bẹ set po in ai pawa xây bẹ set lo za chu English ya na Hindi ya na pao chôm chôm ma tam ta hi cái xây na cái muzing hi in dòng là đây sát na za la chu sana khang ve minu mi pa cho là henom hodinga si kan se ma hi in cái hệ na thing sẽ là cái tipon dòng là nó sẽ có một thế Citizenship Amendment Act 2019 hi ông sa Citizenship no the Citizenship Act 1955 chu amend hung ki bol ti ding hi in hi CAA 2019 hin koi su apat chom sa ham chule ipidia aki bolham theos isei khom deu hi in a hesahon ana ignore bina helon a bebe ta ka sei no me he CAA 2019 hi parliament a chi sa 11 December 2019 azon ana ki pass hi in ana ki phasa abana rais abana ana phasa ki na that 12 December 2019 azon president ana hi Ram Govind Jong Stein na bola hi lo da na hong sim hong ke pas na hita in hin la implement na bol na lo hin hi se ke sim zo lai ta khana so protest on ma muntin muntanga hi si dei lo na anomen hi jong la COVID-19 ang usuna lockdown hong pai le isi protest ho jong so anna chi sang do zo lo hi na hi chung chang thu hi ande a CA hin koi se phat chom pem the non-Muslim minorities ho non-Muslim hello zat neo ho Muslim Islam ho hello Christian Hindu Jain Sikhs Buddhist Parsi kiti ho si so Pakistan apat Afghanistan apat chule Bangladesh apat India hung chiang lut ho citizenship mun thailam pi ahon pi hi tin che thei pe na hi en topic hi chom cha ang chai the hi en zong le ka ki dan na hin sen ka ting thong ke na ngai vinang chule ka video ma sa ka sim ho avelo si ki pawmin chule mi khadan ni in comment hơi tan Bolivin chi zong le sei patna ki pa thu sei na ne bin ka pa in mi tham khana phat chom pi dong le Pakistan hi chỉ ta bằng thu họ hi xây bẹ set po in ai pawa xây bẹ set lo za chu English ya na Hindi ya na pao chom chom ma tam ta hi cái xây na ki muzing hi in yong le dei sa na za la chu sana khang ve minu mi pa cho le henom hodinga si kan se ma hi in ka het na thing se la ka tipon yong la na sei khom mo te Citizenship Amendment Act 2019 hi ông sa the Citizenship Act 1955 chu amend hung ki bol ti ding hi in hi CAA 2019 hin koi su aphat chom sa ham chule ipidia aki bolham theos isei khom deu hi in a hesahon ana ignore bina helon a bebe ta ka sei no me he CAA 2019 hi parliament a chi sa 11 December 2019 azon ana ki pass hi in ana ki phasa abana rais abana ana phasa ki na that 12 December 2019 also president ana hi Ram Govind Jong Stein na bola hi
law da na hong sim hong ki pass na hita in la implement an abol nai law hin hei se ki sim zo lai ta khana so protest on ma muntin muntanga hi si dei law na anomen hi zong la covid-19 ang usuna lockdown hong pai la isi protest ho jong so anna chi sang do zo lo hi na hi hi chung chang thu hi ande a ca hin koi se chom pya the non muslim minorities ho non muslim hello zat neo ho muslim islam ho hello christian hindu jain sikhs buddhist parsi kiti ho si so pakistan apat afghanistan apat chule bangladesh apat india hung chiang lut ho citizenship mun thailam pi a hon pi he tin che the pe na hi en to in abanen the Citizenship Act 1955 and a bear his eng akuna si amen hong ki bola CAA 2019 hong ki ti hi ai le 1955 kuma Citizenship Act sun EPP sem na bear hitin 1955 kum 6 December ratsu 5 December 1955 kuma si the Citizenship Act 1955 hi anaki pass na hi his egg in EPP sem his egg dung ruya so citizenship muding dan de citizenship nei sa hon citizenship ada a gam choma citizenship amwa sun process citizenship muding dan le sa pai mong ding dan ho details akipi in het he pending a chu hi dung ruya he koi tabang 26 January 1950 apa na 1st July 1987 na ping si chu anu pa koi hi jong le automatic nga Indian citizen hi abana chu between 1st July 1987 to 3rd December 2004 citizenship by birth was granted if at least one parent was a citizen. 1st July 19 sangle zako somgi le sagi to December tarik thum sang ni le li hi ka aping koi aping zo si anu ham apa ham Indian citizen hi le chon amang so citizenship automatic ma hi kiti hin a hin la foreign country mi gam chom mi ho koi ta bang sun si act dung ja so citizenship mu thiam ti le gam chom mi India sunga hung chenga illegal migrant hianang legal migrant hi jong le ahung chen lu na kum som la kum ni a chena hi da chun chiu teng le kum som la kum ni a chen zo wa ama hong kong do na gam citizenship ma hi na su terminate a bola Indian citizenship ma dei da chun citizenship amu thei a hi chi ek dong ru ya chun na chu jong le his ek dong ru ya su 2019 na CA 2019 na sa Hindu, Sikh, Jain, Parsis, Buddhist and Christian minorities of prosecution a ho ji wa sugan theina to ji wa hi chi gam thum Bangladesh, Afghanistan, Pakistan anda or India hung chiang ho chu kum gu a chen zo wa kum gu a chen zo wa pa na chu citizenship amu the deu ti na hi abana hisi act dung ju hisi the Citizenship Act 1955 base a chu government in achi sa kumpa ma he 30 district magistrate chule 9 home secretary he empower na bol wa mo hin hisi minority so chu Indian citizenship na pi the wa hi anati hisi na pi the now state ho state ge no ma hin akhan na Gujarat na hin, Rajasthan hin, Chhattisgarh hin, Haryana hin, Punjab hin, MP, UP, Delhi and Maharashtra. Hisi state sunga chu hisi thanai na pi wa mi tam ta hi hisi migrant so hi citizenship na musa we abana hi 2019 CA 2019 act up na citizenship mu the ho su koi ham akhat na koi tabang religious communities religious ho Muslim hello, Muslim, non-Muslim, Christian, Parsis, Sikh, Jain, Buddhists, and Hindus. Amo say to Afghanistan, Bangladesh, Pakistan akona hung lu na hi, hung kichowa India hung lu na hi ule.
amu thei diu chiang chu 31st December 2014 masanga honglu ho chun hi chi citizenship amu thei wa hi CA dong ju ya chu chiang le a honglu no amo hin citizenship apply bol teng la hin a ho proof of bol ding chiang le nationality on proof of bol ding koi ta bang ka chu Christian hi han nang Sri Lanka ko na hong tu la chun amas no mo thlo ding amo ho chu Pakistan, Afghanistan, Bangladesh. Hichi kam thuma ko na hung kicho India kam sunga hung lu. Hichi ho akelisa ki pi ho gu mo chu. Hichi ho zui ho chun. Hichi CAA dong zu ya chu citizenship amu the diu ti na hi ang lu no record no ba sa ngai hi na Pakistan a hi la Pakistan nationality hi no ba sa ngai hi ti chu hi in chu le CAA 2019 in a hope thalo ho Muslim ho sita bangin gan the nang a ho zi ale I pilam pang le prosecution atu hi zong le India a hong chen yong chun India amo su citizenship pi thelo du hi ibolam ti la government PC government dung zu ya chu hi chi gam thum ho chu amo Islamic state na hi vin Islamic state na chu ho ki ba pi ho chu prosecution atu lo hi ati wa na ya chu Muslim ho CA na ho sa lo hi ve jong le ho dang like Jews lo le Badhais lo le atheists amo thum dong ya ho sa ki lo hi chi mi ho gu religious six religious style lo adang si jong ho sa ki lo hi koi tabong non minority communities, people from Afghanistan, Bangladesh and Pakistan who do not belong to any of the listed religious minorities are also in eligibility. Na hisi list ki bo se ho low koi tabong koi hi jong le si e jong ja su citizenship mo thei lo hi abana chu CA na ho tha lo ho ta ka se song le CAA na ho thalo ho chu koi tabong criminal record nei le case anei ji ai lo le India a change wa ko na ki tha do akinung tha lo case ni ho chu no amo thei lo du ti nei CAA 2019 day lo hi atamin ipidamin day lo ham ti hi he thedinga chu discrimination ame ti CAA na ho thalo chu non muslim ho tha sa lo hin atam muslim ho tam ta gan the win sia Pakistan na sia ho gan the na ko sei jing ke hi amo dong si agam ai wang wa chu a chen na o lungmonga chen lo ji wa chu prosecution tu ji was India hung jam tam mo chu la amo dong sun hitabong CAA no ya samong su India mi hi no mo hi India chen na so ta India mi banga ta o a hi banga Indian citizens mo the lo ja chu discrimination ki chombol na khat hi ati bin chong le mana chu dan India dan be constitution violation of the constitution dan akasuke ati isu right to equality omen na Indian dana chu whole bi a ki khan lo ki ti India dana hi ai le Indian government hi chi dan to ki kalai bola si hi ki CM ham hi CAA hi mi lo si ko ta bang minorities ho lo si su accept bol hanang citizenship pi thei sun min adai sa khan hin za hi mi against tam hi abana su hi CAA si akona hi ke bung khan na ki chom khan na hung ha dinga hi ye cho Hindu Muslim hung hi le le ji hi adang ho skill ho ma hi minority ki chi banga su Muslim wa tam do ma hi in ake do the pi hi chi polarization ha jing na Muslim ho khal hi CAA na hope sa lo ji a chu gam sunga boina hong su na thei chance tam ta ma hi abana chu fear of deportation India sunga so ta cheng hita a hiala hi CAA a hope lo ji a chu government in amo no da ki banga a Hong Kong da na Bangladesh hi mai the Afghanistan mai the Pakistan mai the laya inung tha du ham ti a ki cha na ani tam ki na hi human rights a su kha ai chu mio sin hitabang equality hi
mi o si hin expect na bol hi ki bung khanam tin chun mi hin na human rights ato kha ma ma jing khana hi abana chu demographic change na hi CAA ji a mi tam ta illegal hanang legal hi jong hong lu na gam tam ta a chen na ho chu amo chu citizenship mong hi teng la chun chan level ma jong so mo an hok thau ngai thil tam ta an to kha jala government in sel da pi ding sumna pai su mang ding chan level ho ki hop na hi hanang ep hi jong le right social nei di pha le chun agam a chen chen na wa agam nei so da chun ki bung khan na ki to mo na chan wo ki ba lo thil tam ta hi thei ding a hi tia chu simin a dei lo na hi abana hi north east langai CAA hi CAA hi apply ki bol thiam pin a bel hite north east state he belau chun Assam hi abon chi ga wa lo Assam chunga hi bodo le no mi in tam NC hills I mean 6 schedule ma hi like say mangas Assam Meghalaya Tripura hisi state sunga tribal hoa hisi apply ki bol thailo hi abana Arunachal Pradesh bang Mizoram de Nagaland hisi ho state sungin ILPNA Indian not inner line permit anewa hi in hisi state ho a chi nom ho Indiana mainland a kon henang mi kang henang ko hi jong le hisi state mi lo ho a chi ding tin chun ILP ki lo hi pass ki lo wa pha chu amo di dan na hap ta khat am ding le hap tha adinga pass ki lo pass ki chai ka sung le hong deu ti record mu so ke hisi na ho du sa ji si CAA hi implement ki bol thei lo hi Manipur jong sa apong hi Manipur jong chu hisi jong zu ya hi ILP hi mandatory hi ta ki ti hi en siam kachin po hin la Manipur jong hi hisi hin a hok tha lo hi not is tam zot adi tribal ho chen adivasi gam nei te ti da ham hang to lo ti taw te na tribal chen ho hi si CAA 2019 hi ki bol thei lo ding ti bin hi ai le CAA hi hangum te da pa na hi protest jing hi adi a north east langa hi Assam a jong Tripura jong protest jing hi ipida se protest mam ti la sun Assam to Tripura mon si hi amoho hindan jondan identity a history o athusim ho thil tam ta hi CAA hi hong ki chi pia na hi le hin agam sunga hong ki chow lot Bangladesh a ko na hong ki chow lot mundang na ko na hong chang lot mi tam ta illegal immigrant henang migrant hi jong le amo se hi citizenship an mo le sun demographic change song ding hi agam sungu chu hong ki khel ding na agam resource ho jong chu agam nei ten so ta ane du chu mi tam ta tan sial ting lo chun kang cha ne chai du chan lo hong ki chu du thil tam ta hi amo hen a chan diu dol hi hong ki hom diu ya chu demographic change sum ding a hinda na chon dan zo siu hi a se poi ti wa mon protest bol hi ta hi protest chi sing hi na Izun Assam ko zong kin thil tam ta se the mi jong le Assam to Tripura in protest ha bolvin jong le Delhi a jong so sahin ba on za de hin sahin ba protest nomen ti chu BJP in itam khana protest bol good right tam thil tam ta sang ta ni thung kha hi sin protest hin twa jong hi ma ba na jong CCA chung changa hi protest hung jing ding hi en tulai ta hi Ramadan lai hi in pangal ho Muslim ho in enangolova til violence kiti gal bol han ipion macha bol lo peace am no pathian a ho no hlai za hi thit ma hi hung ki cha hanang le chalangam khana si Muslim ke ok poi mi tam ta Hindu hian nang Christian nang til tam ta ha hen hi si hi dan hi adi poi ta hi protest boarding hin state government tam ta dong hin si hi ka state sunga ka chi sa lo de he tin Mamata Banerjee hin Didi hin so let's Arvind Kejriwal zong sayin hi hi thilli lo hi dan thekal he tin aman zong press conference so na boarding hi omen hi thu hi tamata ma hin ai chu mai mala kuna yang Rohingya so honga India jang thil tam ta hi CAA hin a hok lo hi mi tam ta ki phin na jing ding hin omen hi CAA hong ki bol dan pa hi he so ke hin
hong ki phone ani kho hi lo chen 2019 na ki pass in hi in 2024 la hong ki GP na hong ki sei la ti zo ai si GP ni kho sei ni on so det 11 ni zo electoral bonds Supreme Court na tan tha chunga State Bank of India in a packet na dungzui a electoral bonds donor list recipient political party list also election commission of India khona na pi zo lo ji a chu pha na thum be also hisini kho a zo Supreme Court nin ana phal pi lo dismiss na bola pha na ki pi hi enough hi in 26 days sunga na bol zo ding lo ma hi in na bol zo lo hi in zingma ma le si hi le so hi na pi du de hi isa hi na pi lo wa le sun pi tu ta contempt of court ki bowling hi tua ki bowling contempt of court na ki sim lo la hi tia na sata gi an nei chu government azum pi hin si mi pi hin si mi o si chun su ki ve ji ngin ki nga azinga da so hi si a ko na mi pi ho lung thimu da va bon na dinga se CAA pa hi an phon do le mainstream media hon si a mon tina seva master stroke by Modi master stroke na ti wa a se wa sanga thupi zo Supreme Court in SBI thupi na nei ho chu a thai mi ko nei hin la YouTube channel tam ta hin si hoi ta sei tho hin mi pin he tho hin a chi chu government in media control and bounce head do so ga de sana ka sei hin na song la hi chi CAA he political motive a hi e katinomen bitan ta ngati hin a ye chu CAA hi CAA ji akona citizenship hin muding ho hi atam zo se Hindu hi do hi Hindu sa kho ta san ho chun CAA akona India mi na nei temul chun election tem le chun vote la thei de hi se tem le chun BJP vote an pi thang pia chu oh BJP in CAA an bol ja chu citizenship ka hi thei le hi party hi vote ka pi ding hi ati ding pa chu a dei sau hi na ja chu BJP in si am ho Hindu vote bank tam dinga hi chi a bol hi chi jong le Lok Sabha election ko nei za so election ting le vote tam na de le sei da mi si a ko na so Hindu ho 79% Hindu chu la India chu atam lo chun o Hindu ko ho san khom pi ki ba ho dinga government ta bang thil pha bol ta chu hi chi me ma ya chu BJP chun vote tam ta mo ding chu expect na bol hi ki ti ki zo lo ding hi abana chu distraction from economics issue India unemployment sang na to na ki mo zo lo thilman kal sing na his ho issue tam ta corruption tam ta scam alowa le tu a don is electoral bonds tunga boina thi issue len ta hoa ko na he driver mi long thi mi la mang ding dei na he CAA pa he tu a he election ko na he CP ding a phon do wa hi kitile ki zo lo dia he na ti chu lang pia sei thi pen hin tin tam ta sei ding na lai yong le video sa wal ta in CAA chung jang thua sei hin swin tin a cham nam he denga CAA chu non-Muslim minorities from Pakistan, Bangladesh, Afghanistan, Hindu, Jain, Sikh, Buddhist, Parsis and Christian ho gu na hi si ho gu ta san ho minorities religious prosecutions ya hi kam thum hin da ha India chiang ho 31st December 2014 masanga hong lu ho chu citizenship amuna thei di walam pi ki hon pi ti simple pen hi si masanga story ho so kaga se hin jong hi si ako na chu I chan gia mabana Indian politics yung ki khel thiam tiang so ga se hin ka sei chop jing in dong le gol to tin he the mo tin ye chun tu ni CAA 2019 chung chang thu video siam na chan chin tin ki pamen vezing winang sana khang hin kho hi mabana zo hi tabang heading up point mo current issue ho politics hianang tildang dang zong le hunki bozing dinga hi en mi pia ko na feedback dung zuya mabana I tabanga sim phan a sim hoiding ham mi to ki ho thi ham hi tabang langa lam chung ma het ani ho to ki ho khoma pham thio thil jam ta hi lunggel idea ki ne hi en no ho jong na hin ki tho pi jing winang ni za pi na le stai tom na le thil ha lo helin na ki tho pi winang
comment bolzi vinang like bolzi vinang kineo son lo helin share na bolzi nang lo chun nanga ko na mi tam ta a het be la so na khang hin ko chun khat ting la view tam ta hong min tin sa ko na society la ki khela the thil tam ta sei do ting nui le thil dang dang ho hoi lo wa pha chom pi the thil that bol lo jing chu lungya leu te tia ka se hin tunia video chan sai tau ten next video anang abinang next video ai tabang kan bolding ham community page au kan post ding hin ai lo ai le thidang danga hum ke sa ki ding hin ananga ajing winang hi win ti a chena ka se he na bon che kevin next video ten le ki mu ki tau te bye bye